Yes, twongeye kubasuhuza ndetse no kubaha ikaze mwese mukurikiranye channel Mutsindo TV yabaranze igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Nkuko rero mumaze kubimenyera, uyu akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha rero nkuko bisanzwe rero. Reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi nkuru ivuga ko ari Bongo rero M23 yafashe rero miri ingabo za FARDC ndetse rero n'iza FDLR nyinshi. Yes, umutwe rero wa M23 kuwa gatandatu tariki ya 28 Ukuboza werekanye rero abasirikare benshi bo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse rero n'abarwanyi b'imitwe irimo wa FDLR ndetse uheruka gufatirwa rero miri mu mirwano. Yes, M23 yemeje ko abo yerekanye yabafatiye rero mu mirwano imaze iminsi isakiranya rero ingabo zayo n'ihuriro ry'ingabo za leta rero ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace rero ka ari Bongo muri teritwari ya Rubero. Yes, berekanwe rero na Lieutenant Colonel Wiringoma uvugira rero igisirikare cya M23 cyo kimwe rero na mugenzi we wa Lawrence Kanyuka uvugira ishami rya politike ry'uriya mutwe. Aberekanwe rero harimo abasirikare ba FARDC babarirwa rero muri mirongo ndetse rero n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo babarirwa muri mirongo ndetse rero n'abarwanyi bemera ko arabo muri FDLR 14. Mu mashusho rero M23 yashyize ku mbuga nkoranyambaga zayo, Lieutenant rero Colonel Wiringoma yumvikana abaza babiri mu ba FDLR bafashwe rero imyaka yabo bakamusubiza rero ko bafite 13. Yes, nibwo bwa mbere rero kuva mu Gushyingo 2021 ubwo intambara rero yatangiraga ya M23 ifata rero abasirikare benshi bangana kuriya. Kugeza ubu rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nikiremeza rero cyangwa ngo gihakane niba koko aberekanwe baba ari abasirikare bacyo. Yes, cyakora rero M23 ivuga ko yerekanye rero ziramfungwa zinambara mu rwego rwo kuyonyomoza propaganda z'igisirikare rero cya FARDC kimaze iminsi kigamba rero kuyikubitira ahababaza mu mirwano imaze ukwezi isakirana impande zombi. Yes, FARDC rero mu cyumweru gishize kandi yerekanye uwo yavugaga ko ari umusirikare w'u Rwanda yafatiye rero mu mirwano. Gusa rero yaba M23 ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda bose rero bihutiye mu kuyinyomoza. Yes, usibye rero abasirikare bafashwe matekwa, M23 yerekanye umurundo w'intwaro ndetse n'amasasu rero ivuga ko yambuye ingabo za leta ubwo rero bari bahanganye mu mirwano. Yes, M23 biciye muri Kanyuka yongeye rero kwamagana MONUSCO ishinja rero kugira imikoranire n'ihuriro rero ry'inkozi z'ibibi rikorera rero ubwicanyi abasivile. Yes, ku ruhande rero rw'igisirikare cy'uyu mutwe, Lieutenant rero Colonel Wiringoma yavuze ko rero nk'igisirikare biteguye guhangana rero n'igitero icyo ari cyo cyose cy'ingabo za leta. Ngayo nguko. Yes, inshuti rero zacu zakadasohoka nakadusubikiye amakuru yacu, nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.